Daga mensim jo kajing sngokia bat kajing pitar hadin kajing bam yo banyak kendu yahu SDO ka civil subdivision Pathar Kema kasur upat ba western ribhoi mentakasngi pratarik naitung kila lej ban kendu bat banbu ya ka dorkas show deputy commissioner ka ribhoi u Abhilash Baranwal bandawa tuklar mardor halor kajing syakem uba Bakstar dingdo nakasnong bela hari ke badang hap hajirang konstituensi haki pulit jongkatanat forest Assam. Kiri rangba nakathain western ribhoi habakran syakila pathai kubor hadian ketika jingya kundu bar deputy commissioner ke ribhoi kilapan pawe ka jing kemen ba nakaliang deputy commissioner ke ribhoi ulakular ban shimkhia mardor halor kanika kam bar ban pentiknaru ba ya utai urang ba an pha palajno hapo ka shisngi arsngi Shushu nakaliang kita kirang ba kilaya thu ba kadau ka balapan long yaki ban wanmi hakami trekam udisi kalong bahdin bakim yo banyak kendu ya USDO ke Pathar Kema Civil Subdivision nomor ba Shamladan ha office. competition dah muncul kita juga banyak pendu son mun subhan haji ya ada film ada dak jakasong saya baik mutu buat sama tidak muncul ban buat keren sajid sedikit kan ada ni yang warna besar kemana 110 villages of mostly Jiran block. Yeah. Arrested by the forest. Juga mentakasi dan kaji ki juga pada kaji ki juga kamdai ke basban tang ni apo kemat jong kedega office jong deputy commissioner jong ka Ribhoi district Henry kala ya irun ado minimum step nang ti apo Pathar Kema civil subdivision kabagi sedang ado pa station Pathar Kema bat ngin tergut ado ang tu office jong civil subdivision ka jingwan jing tasi hanya long ba habre bat katu ka jingja ka ba berkoi dikip ka jing syakam jong Bakstar indo ha ka forest jong Assam bat mentang le kendu yo deputy commissioner jong ka Ribhoi district halor jong ne ka jingja ba dawai u bat lalang ju uong ba ka boston kalong lalang ju uong ba mentakasni lani la syai ba uni Bakstar indo un salait no nakakti jong ka pulit Assam kata ka jing pensyai ba jing ajubat yang jong deputy commissioner jong ka Ribhoi district. Nah, lain juga ingin kerana dah bersyai dekat sur jong upat ba jong ka Thamus dan Ribhoi dekat kersyai kemat jong floor jong ka cuki jong ong ba lada kene ke jingpular jong ubat ka jing pan benar jong singi kolong ba
bau Baxter ndo unlike mentakasni lani lasai lada kamlong ka besok kamu ngila keranda besai ba lasai ingin sawan biang ka tagari ka mesai ka besai ka bangkwa nong show deputy commissioner jong bersik bat kumjuru syaki paiba jong ka bri jong trapat khamtam ya u MLA jong ka jirang kursi bat khamtam ya government jong ka meglia MDA tu ka tagari mesai ka besai ka bangkwa nong happy bat kumjuru au dising la dep keren. To hagjing isa mentang sing imdei benwan hang ya po di office ladau SDO sibil jungi udon hang tei kemut kakam jungi gila dep hang tei tende menta bangiwan nang ne tang na po belahari hadu terkhma kal don lupa kumba 1,000 kilometer plus hang ne kala plus biang 100 kilometer kemut ki paiba nong sung jong belahari kat ne daki spangot ilawan hang ne kadai ka gajing dunong ka bakraw pli yaki hendai na kisnokhya nomor ba ubriu jung yu sakem no den mat takadau da ke jingkelut mensim wat da jangai da jan makna ro kila pelut ya kapor de den mat takadau bangi kirmen skam banang ne sakmat ba kino ki jing dia ki bodai ha possible solution jungi usbil solution udai bendon but mungkin kot ba ha possible solution jungi kenapa kino ki jing ki bangi kendo athan musteri boy jungi kan kot hi hang tai om bangi suan kururoi kumne sepo disi office kalong ke bom sula long de den mat takadau ni kwa ba nang ne sakmat SDO sibil jungi udah bensyong no hang tai ban pendep ya ki we ki kam ki badan hapo kawasan ribo hi bro kawai